Biya kamal ka Nuer online TV channel ner mala we kana zala konde link ka roi ne gwata me te kon ka lerum bana ling no te kon ka ler shup karo ke doctor de kon ka ling re rocha me bana roch ka kwidwel walan shawal ka shakanang jeshen bor re wi ka Ulang dio je chine dum wan chi ka nyala lunga kwide ban roitin bana nyog roch ka kwi ko ndana le rode re wichin winami kam Nuer kana ka jang ka tat so bana update murong ban jeling are ler kana me naga jeno mi jiram jidit ka Nuer online TV channel there is subscribe ka de notification bell der jetwan ko de ler titi de kan shwamala shub ke je gwas dan pai ka berech bana ler me bana je chulinga gwa ko dob dan de kon linga je angum nang jiëc en bore waltin te duel walo ko Ulang kenyam beje ko chiri udantong wan chiga kai nyala no chi jejen bor chigan walti kan gade kare duel wal ko duel walte ne te ke jwaten ko lerme misha report bani anetin content la MSF chigan report already we mon charge lingan tamano sha wal ja kare duel wal alo chinedin konen te ka jwaten te duel wal che kan lo tel wal te ke ko wal dial chala do sha kana kana matuoka rewi ko Ulang gwasadan nyen naten ka jang ko la kujimi men go rebelaria kanu ka la radian gwas men bukon kulalim be jogono nena ala jason bor chicken shop chicken alat na me chara shi charne ne dial so nyodni manan le roda shaba shalat netin kon tin la jason bor ko kan wo kan gwa kur manan ko gwadan te dul wal teten kabnat beje chang charan chaja muy ko bot bala beje long jeno dong me jalna ka wal an gwad danu natin no de na de ko tomten me dong ci botran ci diden gwad mi ko la bidul wal dong bidul wal bala nan ko gwad mi nan gwadana na korsten gwadana la na we makatan so no modera point kel katin kon lat karodien no nan kan ka kwinguka da kwi bon ko me dong te bon me shawo je gwa kur dong de ne ton content ci boti tin chicken ka jek dong de ko moj de ka tweeten gwata mo rewde no de jogono na me dera ni shap ke tactic me use jejen bore ko ba wal to ko ken ba kulo nong gwasa danen te tine konen je juan te katen ko en mishal ka meno MSF la dien wo bikan wal bikan ko provide bikan wal bikan mun ba ka kamne den content tin te ka jwat shika mishaling antama wi mon anu cha wal cha ka page ka cha ka nang redul wal kelu so swin mon nga janu chetel wal tere wi ko Ulang so ko kuje mo bu wal bikin kanu na me tactical jejen bor point ngai kana gwanu mishik wal ka nang redul wal je ngai kana gwanu de na de ke chuch ko ngai kono no wal content redul wal kan kuna lo ko na duno swin mon chana chaka loka mite ko tok chine kun loka ka wala janga waltin chede tok bada jen dong kwa report cha ko no balaro cha wala cha ka mach chika men cha la kan no jok teke jejen borno yen sia no me sia de lat di yen ji humanitarian adien ka palat no sia walto sia de na so no me jen dana goja ashara no mo kam na le rode so nyendi na hajo men de dien gwada me but pinya wale ke social media no cha do ma cha je kep cha Ulang kep cha nazar kep jang kana tat ke ala media ndi ala we ka so Sudan so te ka against Nuer mi sien no gwin dien nganen do no men gor balare jene ala jor men nget kana long ala ngadien ke lo la kana ngen kaine so kaine kalorin kularom ka kamone so ena jor ke le binen ba kai kaja chang che tok so di an understand bano tel media jana ke tat ke media so Sudan maybe chen kon lat ko den re we ka great up now state mo wo ala mo gwa kan Nuer maybe lat chigana mo lan me dong no te mo gwa mo tok so mon ko la re gwad me gwad ko na be information te rong jekten kane kon lan Nuer ken bi ka ladona anyo kor dian jen kor media kumlat kon me la social media so jen mo gore don't me to kan kon okay mi chana jeng no me jek aran la ja gor ka thoknath be gor
ko ba ko le lig ne kon of course chi kon be expect ni win ni chang la na le la da ko bon badare mi to kon wala tele mi chi conduct en teleja but bana to bana lar ko ne ideal ke human being mane kan mane kon to kuji mi bon mane kon so mi te mi chi to baran la ler ka to dan mi chi conduct bana lar ka to dan but mugur kono ban jitaran ti te langwa gor ka to english mugur kono bana ka dak mane kon ba bana propaganda nin kon let ka ken ka bana ka lat ka to english kon blat ka to nuer so mi jiram la gor ka to na ka to english ne wen no gor jeno ne ti ba ka kam ka kai ni kare jam kaji bor bija kaji ka to english bu kana kula ngach ko kan nget kan rodian kene kon la jor la kai den jena nget kan chiken ngajen wo ten de ne dia de kai kai ko kon already mala kon alla kon post na reality bana ko post ka to english but from now on ko gan jitara ti she kam dan cha gwai ke tele kon la kam dong ko gweje no even tada ti gwada ben shanga jen geta pana la mo bigi jenten ana mo ko dan kebla kel kon wore jor ti chang kon jektin tema temat ko rote ke dinka ke dinka led government mo rai mo kir mi yadit gwada ben bana ke joiten gwadan kelu so akon chi pogere reality dor chor de nyong na ka tungwan ka bukon na pelika wala ro shimal ben up to an kulela ne shi ko dishi liyo ko kon peg muni de so chana chara go let think clearly so on mite me ben akon chi parwit so chana ka garping en dialtitin so kon ngaje no me chi to ko na menen so an ne ti run riek bodo ka ne shwal ga tati na me jenda de lar ye ka kwi social media ko malat ke ne ti let ken kaine ku ga lan propaganda ne men kon bo gor jen bana je gambo menante ka nyok ken media ko kenen kon am biya watch out tele media mate ka so Sudan ka juba me be to be lar ka kuidan mete mi jeng mi to ko kon jen be kan kul yala de jen nan gor kana ko ken chigen gor bu to kan la South Sudanese kelio ano kon bu South Sudanese bu ka ler to kono but for that reason ko riuden dial gor kana liang kaine bu kon amoy ka kach okay akola ka yurmi di den bu kan lo jigan tong mi so they will still deny it bu kan was oppose no ai china jete jaman shala no to shawur shal Johnson lo chaje yen so shanen chi go ben already chi brar no ai na meshi to ka ka so that's what they want to hear ko gor kan liang de no so chana jelel no mo kor kel biarum yene ko lan wore bume okay chana manu ka diodo gwada me man la good news kan wore jene man gwa rewi ka malakal state okay take a which meten winami kor ci tok tana namo ko la jipan gak nyen kan ke ka gwelek force kana SSPDF ka panyaka so chala do shi kan wije moy kana ke ci kana George so aje ndana to men video ne ken ko online ten so na madiya ngaje no mele ro den tem so chana leburun gatin ko lat ko dien jeje do dien me la dung nuer me te ka Ulang ka doma so tele kare ka tin ci kana ga kan dub diala ko de jang de ben ka ja so gui kana dob ran banaw nyam ke je and je do dien mi malat kon ma ka fan ga gatin ke kuje mi joje teade lo joje ka malakal so men tok ajeno malakal be resun ba de ne fel ba kwai ke je mandar bro latan batti del ga nyum ko ban ga lenga gwadan be ko malakal ko anwer kon ko ka targetten kana kan konten kone ko la nwer ba ni min malakal de je yigdak no so kade te de yig jere de kulu guje no ngum le rode so nuer chana chongo bum neme ajan ngadam diodien riega diodien ka kon 2013 2016 benega 2025 entam cha kon yongolo lo cher kon mu ki ke de ke tamidan gune de cher kon de go go entam chigan chele la tayedan kon gar tin te la roy ke ye online all the time to 2013 ko ne kutel mu ngai ne ga tamidan about nyin cordiality batem chine nen taram chi joglam mun wel nuer ne ke 2013 up to now benam ga me chune kel ga nuer ena ram ku ngo ka rode don gan ma pai rode je gwan ba chwir jo ngar ku je no men ya manuer chete lan ga ne online ku ko post ku kan nuer ka nuer la gu ken tele ka ku tele ka char ku can they have no idea about nuer people or de ka wede ki tele ka future ka nuer community okay don gwane ken ki whoever madana ku support don ga de kontre ku mu brani gu je no mu wa je lu ram mo be chon kel nuer be look so ne me gor je no bana jitaran tilan nuer bana ga ngaj po so jenda na gore de nyoy kel an biate malban jumre den bye bye